ni intambara yeruye muri Sud Kivu nyuma yuko akomeje gututumba icyuka kibi cy'intambara hagati y'ingabo za leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse n'umutwe wa M23 ukomeje kuzengereza ku buryo bukomeye cyane ubutegetsi bwa Kinshasa. Ni kuri uyu mugoroba mu duce dutatu tuzengurutse umujyi wa Uvira no ngaho muri Sud Kivu harimo agace ka Gatogota, agace ka Ruringo ndetse na Ruvunge twaje kugezwamo intwaro zihambaye cyane, abasirikare benshi cyane ndetse n'ibindi bikoresho harimo drone zihambaye cyane zifashishwa n'ubutasi bw'ingabo za M23 bikomeje gutitiza ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi Congo. Ibi bikozwe nyuma yuko ihuriro ry'ingabo za leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo byakomeje kuzonga ku buryo bukomeye cyane izi ngabo za M23 mu duce dukikije uyu mujyi wa Uvira, ugaragara ko ugiye kuba tombe ndetse ugiye kuganirwamo urugamba rw'injyana muntu hagati y'ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC ndetse n'uyu mutwe wa M23 mu butasi buhambaye cyane ndetse n'ikorwa bya gisirikare bihambaye cyane byakomeje gutitiza ubutegetsi bwa Congo bikomeje gukorwa n'ikipe yatojwe neza y'ingabo za M23 aho zaje gukora ubutasi ziza kuvumbura ibice bitatu by'ingenzi ingabo za M23 zasingamo ibirindo kugira ngo bashe kwivuna umwanzi ari we FARDC ndetse bagabe yitera umujyi wa Uvira wawigaruriye ku mugaragaro biboroheye. Ibyo bice ni ibice bitatu harimo agace ka Gatogota, Ruringo ndetse n'agace ka Ruvunge. Kugeza ubu ngubu hamaze kugezwa ibitwaro bihambaye cyane, ibifaru ndetse n'imbunda zihambaye cyane ndetse n'abasirikare benshi cyane b'ingabo za M23 bose biteguye guhangana na koalisiyo ndetse n'abayifasha higanjemo ingabo z'u Burundi. Abacancuro b'abazungu bose baje kwifatanya n'izi ngabo za leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ngo babuze by'umwihariko abasirikare ba M23 ngo bashaka kwigarurira uyu mujyi wa Uvira ku bubi n'ubwiza. Ibi bice bikomeje guhangayikisha ku buryo bukomeye cyane ubutegetsi bwa bwana Felix Antoine Tshisekedi kubera ibitwaro ndetse n'abasirikare ba M23 bakomeje kugaragara muri tuno duce dukikije uyu mujyi ukomeye cyane wo muri Sud Kivu. Uyu mujyi wa Uvira bikomeje kwereka ko Tshisekedi isaha n'isaha ko M23 iraza kongera uyu mujyi wa Uvira mu bindi bice isanzwe igenzura ku butaka bwa leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Turashye tukubwire neza muri amakuru ku buryo burambuye impamvu nyamukuru abasirikare ba M23 bahisemo utu duce dutatu ko bakabishiramo ibirindiro kurusha utundi duce twose twaba tuzengurutse uyu mujyi wa Uvira. Tukumenyeshe ibitwaro ndetse n'abasirikare bose bamaze kugezwa muri tuno duce kuri uyu mugoroba bateye ndetse banatitije ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nanone kandi mu butegetsi bwa leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse n'ingabo za M23 dore ko bose bafatanyije kuyobora iki gihugu kuko buri ruhande rufite agace ruyobora ndetse runagenzura umunsi ku wundi. Ni kuri uyu mugoroba w'ubutegetsi bwa Congo bwongeye gushinja ingabo za M23 gutunga intwaro ngo mu buryo butemewe, aho bavuga ko ngo M23 ngo ifite drone ngo yaba yaraguze ndetse natunze mu buryo butemewe. Ngizi drone ubutegetsi bwa Congo bukomeje gushinja ingabo za M23 ko zibikoresha mu gutata ubutegetsi bwa Congo koalisiyo ya FARDC, aho bashize ibirindiro ndetse n'ibikorwa bateganya banategura mu guhangana n'uyu mwanzi wabo M23. Ni mu gihe M23 ikomeje gukoresha drone zihambaye cyane ndetse n'abatasi bahambaye cyane. Ni drone zifashishwa n'izi ngabo za M23 mu masaha y'umugoroba bazigurutsa bakagenda bagakurura neza aho ingabo za leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo abacancuro baje guhangana na M23 ndetse n'abadede bose ngo baje guhangana na M23 by'umwihariko muri utu duce dukikije umujyi wa Uvira ndetse no mu gace ka Karere na Congo karimo ingabo nyinshi za FARDC, abasirikare b'abarundi ndetse n'abo bacancuro. Ngizi drone zikomeje kurukoroza ku butaka bwa Congo. FARDC mu gahinda ndetse n'amarira akabije cyane bakomeje kwibaza ubuhangaye bw'izi ngabo za M23. Ese izi drone zikora zite ndetse barahangayishije ko isaha n'isaha M23 zabagwa gituma mu birindo byose ikaza kuba yabaturitsa ndetse ikaza kwigarurira utundi duce hirya no hino ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo by'umwihariko uyu mujyi wa Uvira kandi
Nyuma yuko ingabo z'amakumyabiri zikomeje gukora advance umunota ku wundi ndetse zimaze kugera ku rugero ruhambaye cyane mu mirwano hano ngaha muri Kivu y'Amajyepfo, aho igeze ku rugero mu gihe ishobora kuvana mu mujyi wa Uvira ikintu ishaka cyose ku isaha yari yose, bikomeje kwerekana ko koalisiyo yamaze gutakaza ubugenzuzi bigaragarira buri umwe wese, dore ko M23 yinjira muri Uvira uko ishatse ndetse ikimwaro gikabije kuri koalisiyo. Ni nyuma yuko koalisiyo yari haye igihe cy'amezi 3 no kuba yarukanye M23 mujyi wa Bukavu ndetse n'ibindi bice M23 yagiye igarurira, bikomeje kwerekana ko itazigera ibigeraho nyuma yuko n'aka gace koalisiyo isa naho ihanganiyemo n'izi ngabo z'ama23 zikinjiramo uko zishatse. Ibi nabyo turaje tubigarukeho ku buryo burambuye, turaza kugaruka none kandi aho bita Minembwe ni mu gihe koalisiyo ya FARDC ndetse n'abasirikare biganjemo abarundi ngo baje guhiga abasirikare ba M23 ndetse na Twirwaneho, dore ko bayita Twirwaneho M23 bakomeje gutungurwa ndetse gukubitirwa mu gafuka ku buryo butunguranye cyane, mu gihe ngabo abasirikare higanjemo abarundi bakomeje kwicirwa muri kano gace ka Minembwe n'ingabo za M23 Twirwaneho, aho M23 ifashe kano gace ndetse ikaza kukarindisha ingabo za Twirwaneho, dore ko zamaze kwiyunga kuri izi ngabo za M23. Ni mu gihe ubutegetsi bwa Congo mu mayeri menshi cyane bazanye abasirikare b'abarundi babesha ko baje kurinda abaturage b'Iminembwe, gusanga abasirikare ahubwo baje guhiga abasirikare batwirwaneho ngo kuko ngo bafatanye na M23. M23 mu butasi buhambaye cyane yamaze kumenya iby'abo barundi ndetse itangiye kubakoramo akazi umunota ku wundi. None kandi zagaruka idoha ni mu gihe haberaga ibiganiro byahuzaga intumwa z'ama23 ndetse n'intumwa za leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, mu biganiro bigamije kugara amahoro hirya no hino mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo hagati y'ama23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Hitezwe kuvamo umwanzuro unogeye impande zombi, gusa kuri uyu mugore ibintu hinduye isura ku buryo bukomeye cyane. Ingabo z'ama23 zandagaje Felix Antoine Tshisekedi, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho zatangaje ko ngo zidashobora kuva mu duce zafashe harimo agace Byingenzi ariko umujyi wa Goma. Ni mu gihe ubutegetsi bwa Congo bwifuzaga ko ngizi ngabo z'ama23 zamanika amaboko ngo zikerekeza aho bita Maniema, ngo bavugaga ko ngari nkambisha z'ingabo z'ama23 gusa bitunguranye cyane zihakanye zivuye inyuma zitangariza Felix Antoine Tshisekedi ku mugaragaro ko zidashobora kuva mu duce zafashe zivunitse zirwanye ngo zerekeze aho bita Maniema ngo mu nkambi, kuko ngo ibyo kabara agasuzuguro gakabije cyane. Wari kare umuriro watse, drone z'ama23 zikomeje gukora agashya aho zaje kwibasira ingabo za leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, abacancuro b'abazungu ndetse n'ingabo z'abarundi zifite ibirindo hano ngaha muri Warikare ngo baje guhangana n'ingabo z'ama23 gusa uko bakomeje gusubizwa inyuma n'ama23 bitunguranye cyane. Turaje tubivugeho kuko twamaze kumenya idonido akantu kandi kubijya imbere ku murongo w'urugamba nungaha mu gace Warikare, byose bikwiye mu nkuru ku mutekano, politiki ndetse na diplomasi. Kwibutsa wanye natwe bwa mbere gukanda like, subscribe ndetse ugakana no kunzojya kugira ujye ubona update z'amakuru agezweho, ndetse nawe usanzwe kuri uyu muyoboro tukwibutsa gukanda like na share kugira ngo dukomeze guteza imbere uyu muyoboro wacu ubagezaho amakuru meza ndetse yizewe. Twihuza cyane, reka tugaruke mu makuru yacu ku buryo burambuye, dukomeze gusesengura neza kubijya imbere ku mirongo y'urugamba hirya no hino ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu duce twa Uvira, Warikare ndetse na Minembwe, ngo dore ko bikomeje gukomera hagati y'ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo ndetse n'uyu mutwe wa M23 wahagamye ku buryo bukomeye cyane ubutegetsi bwa bwana Felix Antoine Tshisekedi. Reka tugaruke neza mu bice bikikije uyu mujyi wa Uvira muri Sud Kivu. Ni mu duce dutatu duhambaye cyane, uduce harimo agace ka Ruvunge, Gatogota ndetse n'agace ka Ruringo. Utukaba ari uduce dukomeye cyane dukikije uyu mujyi wa Uvira ndetse n'uduce ingabo z'ama23 zabonye ko ari uduce ngo twayifasha kwinjira neza muri uyu mujyi wa Uvira
byoroshye cyane ndetse bikayifasha kurwanya ihuriro rya leta ya Congo FARDC. Abazungu b'abacancuro ndetse n'ingabo z'abarundi ngo bose biganje muri tuno duce hafi ya Uvira ngo biteguye guhangana n'umwanzi wa 23 ngo dore ko ngo babonye ko kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira ariyo nego ingabo z'ama 23 zifite muri iyi minsi. N'abasirikare benshi cyane, ibitwaro bihambaye cyane by'ihuriro ry'ingabo za leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo byamaze kwegezwa hirya muri tuno duce dukikije uyu mujyi wa Uvira, hekegezwa imbere abasirikare b'ama 23. Ibitwaro bihambaye cyane by'izi ngabo z'ama 23 bikomeje kurundwa mu duce twa Ruvunge, Gatogota ndetse na Ruringo. Ibi bikomeje guhabya ndetse no gutera ubwoba ingabo za leta ya Congo. Abasirikare b'abarundi ngo dore Congo bari kubona M23 kuba yegereza izi ntwaro hafi ya Uvira, ng'intambara igiye kurota muri kano gace ka Uvira nyuma yuko babonye ibyo M23 igiye bakorera mu duce dutandukanye yagiye yigarura harimo umujyi wa Goma, agace ka Bukavu ndetse n'utundi duce dutandukanye M23 yagiye yigarurira mu bitero bidasanzwe yagabaga kuri coalition bikarangira iyirukanye ndetse ikaza kwigarurira ibyo bice bitangaje. ni mu gihe M23 ifite ubutasi buhambaye cyane, harimo ikipe yatojwe neza ikora ubutasi ndetse yifashishwa n'izi ngabo z'ama 23 mu kumenya ibikorwa coalition iteganya, aho ifite birindiro ndetse n'imigambi mishya itegura mu guhangana uyu mutwe wa M23. Ingabo z'ama 23 mu muteguro uhambaye cyane, drone z'ikoranabuhanga, drone zifite amakamera zifashishwa n'ikipe y'ama 23 ishinzwe ibikorwa by'ubutasi ndetse no guhangana n'umwanzi, aho izi drone zigisigaye zinjira y'ikirere mu bice biri hafi y'umujyi wa Uvira mu masaha y'umugoroba, zigashakisha ahantu coalition yaba ifite ibirindiro ndetse n'abasirikare ba FARDC ibikorwa bateganya ndetse na gahunda bafite kugira ngo M23 ikomeze gutegura urugamba rwabo rwo gufasha uyu mujyi wa Uvira ukomeje guterwa ndetse no gutitiza ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Byaje kugaragara ko kuri uyu mugoroba ubutegetsi bwa Congo bwaje gutanga ikirego bushinja ingabo z'ama 23 ngo gutunga intwaro mu buryo butemewe, harimo ngo drone z'intambara ngo zagezwe ku butaka bwa Congo ku buryo butazwi, ngo ku buryo ngo bwa black market, ngo harimo ibitwaro, harimo n'izi drone ngo zicunga zikananeka abasirikare ba Congo bakorera. Gusa ibi byose ni ubusa ndetse ntacyo bivuze imbere y'ingabo z'ama 23, dore ko ngicyo biyemeje ngo ari gufata uyu mujyi wa Uvira, ngo nibyo birego bakomeje kubashinja ntacyo bivuze kuko nibyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ikora nibyemewe ndetse ngo nubwo yakwigera ivuga neza uyu mutwe wa 23. Kandi dukomeje mu gace ka Minembwe. Muri kano gace ibintu bikomeje kuba bibi ku ruhande rwa coalition, aho abasirikare higanjemo abarundi ndetse na bamwe mu bacancuro ngo baje guhangana na M23 basanze ngo kwinjira mu 23 mu bice yashizemo birindiro bikikije uyu mujyi wa Uvira ngo bikomeje kuyivuna ngo bafata umwanzuro wo kujya kwitesha umutwe ngo bizatume iburira position. Gusa bikomeje kubabana bibi cyane dore ko M23 yabahindukanye ikaza kubivugana ivumbi riratumbuka, ni mu gihe coalition yumvaga ko nitesha umutwe mu gace ka Minembwe ingabo z'ama 23 bizatuma itarinye ikava muri zinyengero za Uvira ngaho bateganya kwinjira mu manyanga menshi cyane y'ubutegetsi bwa Congo. Muri kano gace ka Minembwe ngo bazanye abasirikare b'abarundi babesha abo bita twirwaneho ko ngara abasirikare ngo bazanye ko bafasha kubacungira umutekano. Gusanga ibingibi byaje kuvumburwa ko atari ukuri ngo ahubwo ari umupango ukomeye cyane w'ingabo za leta ya Congo, ngo bashakaga guterwa n'abo basirikare b'abarundi babeshaga ko baje kubarindira umutekano, dore ko twirwaneho yaje kwifatanya na mama 23 ndetse iyo isigaye ifasha M23 gucunga umutekano muri kano gace ka Minembwe. Gusa M23 ibingibi bizigera bicaye intege dore ko baje gutsinsinura gake gake ngo abasirikare b'abarundi ngo baje guhangana na twirwaneho muri kano gace ka Minembwe. Bwateye ubwoba ubutegetsi bwa Congo ndetse abasirikare b'abarundi bamwe batangiye kwihungira bisubiriye iwabo dore ko ngo babonye ko
kurwanya M23 bitazigera bibahiri, byose bikomeje gushegesha ndetse no gutesha umutwe no kwereka ubutegetsi bwa Congo ko buri hasi ingabo za 23 ndetse ko batazigera bayirwanya. Igomba gufata uyu mujyi wa Uvira mu buryo bubi ndetse n'ubwiza. None kandi tugarutse idoha, ni mu gihe haberaga ibiganiro byitezweho kuvamo igisubizo cyiza ku mpande zombi hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse n'izi ngabo za 23. N'ibiganiro byoherejwemo intumwa za leta ya Congo ndetse n'intumwa za 23, aho ngo basabaga M23 kumanika amaboko ndetse bagasubira inyuma nk'ingabo zatsinzwe ngo bakerekeza aho bita Maniema. Ngo bavugaga ko bagomba kuba ingambi nshya z'ingabo za 23. Gusa kuri uyu mugoroba bitunguranye cyane, ingabo za 23 zandagaje Tshisekedi perezida wa Congo ku mugaragaro zitangaje ko zidashobora kuva muri tuno duce zamaze kwigarurira. Bavuze ko ngo badashobora kuva muri tuno duce, ngo by'umwihariko umujyi wa Goma, ngo kuko bageze muri tuno duce barwanya ndetse n'abavunyi bavuye icyuya gikabije cyane, ngo ntibashobora kumanika amaboko uko byagenda kose ngo bave mu duce tugiye dutandukanye bagiye bigarura hirya no hino mu masazo bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, kuko ngo izo ni inzozi ndetse bizigera bibaho n'umunsi n'umwe. Reka dukomereze mu gace ka Karere. Umuriro wongeye kwaka hano ngaha muri kano gace, drone za 23 zikomeje guca ibintu. Koalisiyo ikomeje guhura n'akaga ndetse no gukubitwa ku buryo bukabije. Ni mu gihe muri kano gace koalisiyo ndetse n'ingabo z'abarundi ndetse n'abacancuro baraje bashinga birindira ngaha muri Karere, bateganya kugaba igitero ku ngabo za 23 zifite birindiro hano ngaha muri kano gace ka Karere. Gusa M23 buriyo yabavumbuyemo ni busanzwe yaje kubagabaho igitero cya drone cyaje guhitana abasirikare benshi cyane b'abarundi ndetse n'abasirikare b'abacancuro. Gusa byaje no guteza ikibazo hagati y'ihuriro rya leta ya Congo n'abayifasha. Abasirikare b'abarundi baje gushinja ubutegetsi bwa Congo ubugambanyi bukabije cyane, kuko ngo abasirikare b'abarundi nabo baje gupfira muri kano gace ndetse n'iki gitero cya drone cyagabwe na 23, hakaza gupfiramo ingabo z'Uburundi nyinshi cyane. Bakomeje kwita akagambanyi ngo kaba kakorewe ingabo z'Uburundi n'ubutegetsi bwa Congo. Si ibyo gusa kandi